Tinapalabas, nadanon ti aldaw apan nagkasar da Victor ken Chona. Kat dita nga insayang kat matanilyon ti mandar ken kuana ni Dominic apanang likidar na ken ni Victor. Ngem imbes nga iso ti mapuntaan, aksidente ani Dorothy tinapasag. Gapuy ti dayta, nagkakaribuso dagiti tao. Intaray da daytoy iti ospital. Imawagmat ni Criselda ken ni Chona kat indanon na ti pannakipagriknana iti napasamak. Ita gagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela a napauluan. Iti Barukong. Chona! Mami! Anyo ti mapasmasama ka ni Mami? Mami! Madamdama ka ito nga umawag! Sanis nga umangangas! Mami! Mami! Alay, apay adi ka makaid na. Gapotay itay mawagak ka ni Chona, tatang. Bigla nagikis itay agsarsarita kami. Alya, apay nga ta. Dakal ti atap ko. Nga amangan lunatayan ni Auntie Dorothy. Alya, ay Diyos ko, saan ko ma? Ah, ni Dominic, tatang, umawawag. Criselda, daka sa damag. Ah? Anyo na itada ka sa damag, Dominic? Timbami ni Chona. Natayan. Anya? Kulang tutay. Oh. Ne. Apay akas na timbaga. Nagpadik na kadikin ka. Inawagak ni Chona itay. Kadita sarsarita kami. Bigla nagikis. Anya. Siguro, itay nagikis. Kat isun ti panakapugsat ti angas ti inana. Ay. Makarik namot ita iti saem ni Chona. Ngam sabali asaam ti simmang baykan ko na. One. Talakarkaro asaem ken ot-ot ti marik nana ita. Oray saan nakto akayat amakita ni Chona. Inaktulat ta kita ang tibangkay ti inana. Sige, Criselda. Mami! Apay mata na pinanawan na kami. Imbag ba kami diya mailiw ka na madanit ya po ko. Ngam ka sana pa ya makitam di anak ko. Posturan retan Chona. Umay kantintan mangan. Ore ket adumat dagiti umay makilamay amang bantay kini mami. Sana ka mabisin, Victor. Saan ka manin anangan itay bigahan? Amangan no sakit ka, no di ka manin mangan. Ang kiamanak. Ito'y concern mo, Victor. Gaputaga sawatan. Sa may sa, andain inawa mabihag. Kitjak kayat nga anda tidak ka sa mapasama kitag balintungan at na. Isugumay kan. Intan mangan. Sige. Mapanta nga rutan. Hello, Dominic. Ada ka di bagam ta nakawag ka? Plano ti mapan makilamay. Inawagan ka? Amang ano, kahit mo ti makikwayo ka niya. Well, umayak, Dominic. O sige, dagasing kan tulatan dito malayo. Agyamanak. Amo ka santa welcome ka dagiti agasawa Victor Canchona. Kaya mapantalat ta.
Iparig na talatta ti pan nakipagrit na tayo tinapasamak. Griselda? Oo, sige, Dominic. Oh, John. Naimas to'y kari-kari alinuto ni Manang Berta. Sige, ha? Agawa ang timangan. Oh. Kinargam ti pinggan ko. Tapno adot makan mo. Aglalo ket saan ka nabigat? Ngam nabsug akon. Sige, magan kapay. Akyam anak. Iti makikita ka kinasayaan mo kanya kita. Kaputagas sawatan. Sa natay mo ni Mami. Asino pa'y kumatay mangipatigkan ka? No salas siyak nga sawam. Akyam anak. Sapay lang kumatang nanayon ng tikastoy, Victor. Dominic, anyan to nga ti reaksyon da Victor ka ni Chona. No makadanon tayo ti balayda. Day talaga. No saan da tanto apastrakan. Barang kabaintan to da kiti madano ta at tao iti balayda. Siguro pastrikan na tamat. Di mo kadipay nadamag. No amon dagiti pulis ti ganman. Sanda ka no pa'y nga mo no asin ti kanman. Iti ka naman. Sandan to kamaduktalan ti kanman. Kan ti mastermind. Mami! John, ha? Adda na kiti agsangpet amayat amang kita iti bangkay ni Mami. Sino da? Da kami ka ni Dominic, Chona. Da kayo. Kahit may mata makita ti bangkay na, Jonah. Apay atingan pakada kanyak ti umayo. Rumbang ka di pa nga ipakada iti masaknan, ti umay makilamay, Chona. John, ha? Padanunam ko mahata Dominic kin Griselda. Please, Chona. Kaya't miya makita ni Mami. Lipatin tayo kumapay lang ti susik kan guray ti nagbabaitan tayo, Jonah. Sige. Sumrat kayo. Namjak kaya't nagbayag kayo. Sige, please. Ikan kayo lang iti 15 minutos sa mangkita iti bangkay ni Mami. Pumanaw kay Don. Lay, nagbiit kayo mo't anak hila amay anak. Uwan tatang. Tasana kayat ni Chona ngagbayag kami ti balayda. Kaanon tungay titabon na. Inton bigat ka nun, tatang. Anya? Sanda kayat ngagbayag ti panakay masayag na. Tadada ka nula ang akas lamadudog ti puso kan riknada. Sa bagay, kaasimat ni Chona. Uwan nga rod, tatang. Kat saan kayo ka din amapan kini Dominic? Saanan, tatang? Oray kat nakita mi matten. Victor, kumusta ti papan mo iti police station? Amuda ka din no sino tinang patay ka ni Mami? Saan da ba nga mo, Jonah? Anya matan? May itabon ton ti bangkay na. Inton bigat. Nga maging great ha. Sanda pa'y anatilim ti pimaltog. Dahil at pagkunam aplanado ti amin. Ken, nalaintigan man. No heart killer niya pimaltog.
Sino nga tangarot ti mastermind, Victor? Panagkunak. Narigrigat man ang matuntunan ti mastermind. Tamarigat ang padagiti pulis sa mga tuntun ti Galman. Anyan tulakit din ti mastermind. Matiliw laang ti gunman kan ti mastermind. Palungsot ko ida iti pagbaludahan. Grabe kayam ti pan nakapaltog ti ina ni Chona. Ni Leon. Hello, Leon. Ano yan? Dawatem ti balansik. Salbag ka. Nagturod ka kit di namang dawat kanya kiti dayta. Idinto tasan mo anapatay ni Victor. Wen! Imbagak ide ngay kang kay ti bonus mo. Ngam sa bali mo tinapatay mo. Sumartingan. Lading itak. Ngam awanan ti maitad kuking ka. Jonah, ada lang ng terapi. Inkan maturog. Tasyak ti sumublat ang mga bantay ti bangkay ni Mami. Bantayak ni Mami. Aginggat bigat. Itapon tayo ito nindot bigat. Ipapasko mo yan. Tirupa na. Uwin. Agdaragsan ka. Makapatakas kan ka ti agpuyat. Iso ngayon ka kuman maturog. Apay nagsangit ka man rin. Diyak magawidan. Victor. Awan to ni Mami. Mabali na rin ito itinayurit aggasat ni Mami. Iso nga awatan ko man na si Puposo. Chon. Itangal daw ti panakaitabon ti bangkay ni Auntie Dorothy. Kat sigurado, ad-addaman itantilid da ang ni Chona. Ni Dominic, umawawag. Hello, Dominic? Priscilla, saan ka magpamumpon? Saan, Dominic? Tama nga ko silap tula ang ni Chona ti makitak. Sika, mapan ka di? Saan? Wala kat napantamantan na kilamay. Ad-aday tantilid da ang ni Chona. Iti panakay tabon ti bangkay ti inana. Lakit di. May tabon ng ti bangkay na. Ngam, saan pa'y ngam mo dagiti pulis? No asino tinang patay ken kuana. Problema dan. No saan to ang masolbar tinapasamak, Priscilla? Juan, Dominic. Jonah, ang mga na bandukan, agpauditan taglugan ta. Sumuro talatan. May anak lang na magna, Victor. Kaya't ko pag naan, aging gana di Campo Santo. Uwan, ang mga no makapatakas kan ka no mapandog ka pa eh. Saan mo't nga ta? Di anak tangamin nga det sa klulong ti pampanunotek. Saan ka matanakan? Mawanda ka sa mapasama kanya. Kaniti anak, hangin inawag pa ilaan. Ang nadam kumatabagim. Agyaman na, iti concern mo. Gaputa sa hawakan. Iso arabing na laing ngay sakit ka. Naglalo kat awanin ni Mami.
Madudog to'y puso. Hindi na ito pa nang itulog tayo ka ni Mami. Hindi ka po santo. Awan to ni Mami. Awan to na pangibaga ka nagiti problema. Mami. Dominic, awan ka di tinadlaw mo ka ni Victor, napanta na kilamay? Adda. Asidag matentrik na anak ni Chona. Kunak na siya klang tinakadlaw. Agpaiso ang naladingit idi ni Chona. Ngamno kasarita idi ni Victor. Madlaw kumat ang naragsak. Gapoy tinalaos a panagayat na ka ni Victor. Nalaka na lang nga may liwliwag tila dingit na itinapasamak iti inana. Ngata? Agasawadan ka ni Victor. Kat panagkunak, makaanayan day jay aliwliwana. Tapno may liwliwag na tinasam anapasamak. Kastangat-angag paiso. Saklam mo. Dominic, apa yan ay mayang kamatan? Ako? Dalang nalagip ko. Masaludsod ko man gayam. Naglunit ka din ti sugat ti tapusom, a pinarnoy ni Chona. Sampay. Nakasaksakit. Nagsaumpay laeng. Reseda. Agpada ta, Dominic. Ngam, awanan ti maramidan ta. Tagas-sawan da Victor kini Chona. Juan. Namatyak ipalopos. Nagpatinta na raksaka. Nasakit ti naramid ka data da Victor kini Chona. Ngam, naskan ngay liwliwag ta. Juan. Ngem, anyang rod ti pangiliwliwagam iti sa amarikrik namita. Para sa ngay liwliwag, babaan iti panangimaton kong iti pagtagilakwan mi. Nakasamsamit ti isom ni Mami ti dadyo alatawan na. Kasla adayo kan kuana ni patay. Tunggal boy-boyahag na iti a picture ni Mami. Labihin, Jonah. Umay kan. Inta maturog. Sana pa makaturog, Victor. Timit gayam na dawan ni Mami dito batbatmatan. Nakaisamit na ito alatawan na. Kasla, adayo mapasamakan ko na ti kasyay. Anyan. Pinanawon na ta ni Mami. Iwaksim ko man dita panunod mo ni Mami. Paiti ka ano man. Santon nga subli paiti din nata. Malagip ko kat nga rod. Malagip ko dahil pa nangapura na kanya ka makiasawa. Gaputa, mailiw ka nun ang maadaan iti apo ko. Nagsayaat kat ko man. No tinumpal mo iti ni Mami. Kasanong kumatong palag ti kayat na? Idin tutasan ko akayat ni Dominic. Apakiasawaan. Apay nagsinay ka. Gapot adalang malakip ko. Nekadimanan kay Zelda. Victor, agasawatan. Iwaksim ko mamad ka na mamimpinsan. Ita panunot mo dahi jaya babae. Tatang, mapantayon, aldawan. Alright, ang sukatak biig. Darasin niyo nga, Rod. Ay na. Apurado ka mo tunay.
Ay, wan gayam. Naisaganam ka din tibalon ta. Wan tatang. Anya nga iti inlutom ama si datayo. Prito nga ikan ken itlog. Ah, mayat. Inlakamak pa yan pati dagiti dua tayo ijay shop. Ay, nasayat anak. Sige, mapantang nga rudan. Inagas kan ijay shop. Jonah, darasem, intan di ospital. Ang mga nag-uren ti doktor mga check up kan ka. Mabit lang! Partakam tiket bayag mo ngagtigtig na ay. Ay, nasaan ako, ma? Nasaan ka man ba yung nagtiglay? Nakadakdakalan ti tiyan ko. Ay. Ala, sige. Mapantang ro din. Victor, agyaman na ha? Itan niya. Gapoy ti kinay pagbukanyak. Amok. Mga rugi na masursuro na ngayatan. Jonah. Agasawatan. Tay ko lakon. Awanan ti maramit ko. No saan nga ti panangisurok to'y pusok nga gayat kan ka. Agyaman na, Victor. Agyaman na. Antay ko. Apay abigla sinarapong ti tiyan mo. Aga na kasan. Anya. Anya pay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.